Hello, abusuafo. Yantah family. You YouTube. Matildaasare na say. Mesremo. Nansen ya say yenya problem kakra with your sound no. Free bear 3 days day by as sound no enye. Na yenya messages ene comment section na I say among for report. Madaroma a technical yenya problem. With the sound no nti no na yegusu a ye boy homodin bia but we are fe boko no na assign asaba nti na ha adwene pa me say ma dwene sa but nyame ya adoma ne no pe ye tena ase na omokeka omotibu mu ne yetimi a resolve nti ye besre mu se mo mfa nche enye boapaye se ye hyeda at this sound no se de be ya mu muntimi enhwe da bi eye munti na ye adwuma no eno nti de bia ye pese muti bibia kama na enye ade a ya hyeda na ye ti ye besre mo mfa nche ye Yantah family mo mfa nche ye enye boapaye edamasepa so far so good baby amode channel na bedru no ye ni sopa we are so much grateful na ye besre se mo bokoso aboye na ma recommend the channel no ama afofro na yetimi agro channel no sanse dwuma ne ye din production ne ye din ti say yenya viewers no more na omanhwe amaye na yeti say ye bregu ti ye besre mo we appreciate you guys a lot na ye besre say momwaye na ye channel no engro enkodenim na yesusu yenkoyenim nti ye besre mo de asibia momfa ncheye on behalf of the crew production team no MC was Iron Train ye pamacho said yes be momfa ncheye ma wabemu mu say ye sound nye nti no wo hwe channel ne bio esremo and say Zion Train de edwuma hote said the munim no na we a problem e bai enso nyame adom yetumi a resolve nti we de a chawpa na ye pam Yantah family pamacho sa banasa se se obetimi akohwe obeti bibia clear bibia mu da ho so the be ya obunya understanding of the story yeah we should movie and I say series na want to sound near it makes it so boring until we understand your problem and as I say yet me a resolve until you better mase you besre o kache wadamfo kache obusuafo na obi a nhwe Yantah TV na ye channel no enkoso better mase bebre nyame nhira mo say mo dey abedu baby a yedwe we are so grateful na make us so na masre mo say follow me on TikTok my account new matildaasare no o ma hake me hake sa hake ntimpacho me new account e wo TikTok e matildaasare.1 wo TikTok with me follow me e wo ho e da mase bebre nyame nhira mo sisi ade with me enjoy your story ye wo more story ai wo wa asem peni pesia ye de beba intino mema uremfisa wewe Yantah TV na your good stories for you guys ye da mase bebre asa me yenya code kakra mo fanche me se kasa ne mu na wa ya me hia mo nyina ye da mase bye bye.